Sebini perpantai du. Dalam makai kesokan ingki. Pedut. Blebek di laki ngaji dia. Semongko. Apa kau tu angko nih? Bade bini nih kan? Bah, pate, gelu mayu. Montak ke ngeroporop nama mayu. Tukar tambah. Pemapan mobil embian mangken itu mobil masa kini. Kulaku bakal numpak mobil masa depan. Katel. Ada pakai bensin lah ongke tak ejab. Sepenting semikol pakan ni minta ngaltok mai gitu ngaltok. Masuk baik ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para ulama, para masyayikh, utamanya yang mulia Ketua Ta'mir Masjid Al-Hasanah beserta segenap pengurus Ta'mir Masjid, yang terhormat segenap panitia penyelenggara malam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terhormat para pejabat pemerintah yang hadir, serta hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Pada suatu ketika ada ulama besar terdahulu pernah ditanyakan oleh salah seorang santrinya. Pertanyaannya sederhana, tapi cara menjawabnya agak berat. Pertanyaannya, mata ya'rifur rajulu annahu min safwatillah. Kira-kira kapan seorang laki-laki itu bisa dianggap manusia pilihan Allah? Kaula ajunan gak dinto para bapak, para ibu, punya nabi mulia, bahkan sangat mulia. Punya nabi yang derajatnya luar biasa. Tidak ada yang menyamai derajat beliau. Tapi kita selaku umat beliau punya keinginan supaya kita menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah. Maka tantona, yako teti umat Nabi sawas ampon saya, yako teti umat sawas ampon luar biasa. Napa boleh pas yako teti umat yang dibanggakan. Melarmu keteka hajat. Tapi itu para bapak, para ibu tidak semudah membalik telapak tangan. Yang jelas, kalau mau cari kualitas baik, harganya juga harus mahal. Jak remon jaipon orang Pamekasan pese tak jongocoh. Jadi bila lemodaan kualitas apa kunjubaan. Bener ini? Kaula ajunan juga sebanika para bapak, para ibu. Bila menginginkan sesuatu yang mulia dan berharga, maka tentunya harus mengeluarkan satu pengorbanan yang juga luar biasa. Apa kira-kira? Dijawab oleh ulama tadi, ya'rifur rajul annahu min safwatillahi ta'ala bi arba'ati asya. Orang laki-laki itu, dan juga ar-rajul di sini hanya kata sifat, berarti perempuan juga bisa masuk. Manusia itu, laki perempuan itu bisa dianggap menjadi manusia pilihan Allah bila mana dia memenuhi 4 kriteria.
Bila kaulah ajunan memenuhi 4 kriteria, 4 batasan-batasan. Yang pertama adalah idza khala'ar rahah, bila mana orang tersebut tidak begitu istirahat. Jadi orang minabi terodeti ya manusia seperti Allah tak pati istirahat. Berat. Jaipon ilmu kedokteran kaula ajunan minabi istirahat cek pokorang dari bulu ngejam ini sehari semalam. Alhamdulillah tobu mun bulu ngejam. 8 jam kaula ban ajunan tedung. Pas pikir beje nga orang gak dintok. Duhur katakanlah 5 menit, 5 kali 5 segemi nama. Tedung nga bulu ngejam. Pas katipon coba bawa boleh, son, coba bawa boleh. Satak dulu, enggak bom. Pararap, waduh. Wis cek otak boleh. Rokok wih, rokok. Pararap bu, pabakenian guru. Dor, sejak ada iya loh, mercon nih, tak patian. Para Rabu, badan gaula sarang aja, masjid ngecid. Badan gaula sarang para ajunan gak dintok, as-sholat segemi menit, iki segemi menit, 5 bakto gak dintok ampun. Asli 5 waktu. Ika amma bedoreng gak dinto pas asolat duhur sampai setengah jam. Sambil jagai. Tedung ruang. Ngid. Beniawirit ruang. Abir id. Pada ben orang ngocak tahajud. Mon lece abid dah guru beni tahajud guru pon. Tahanyut. Ngid sini pon. Kita lanjut. Gak dinto para Rabu sabti namol jaakid tedung belum jam salat namong sagemi menit bila sedeti manusia seperti Allah. Nabi kaula ajunan se molot tiba nika mangkene. Masjid amunyer enger. Api datu giyai dulu. Ya biasa, saingan. Pesaing terberat. What? Yosef lah aman. Guste Kanjeng Nabi kaento dimin, Pak. Pernah itegur sarang rajina. Si paling mudah asmana Aisyah. Wah nyanyi akhiri bari naro. Aisyah sedaya. Engki berlari-lari sedaya wasia. Aisyah. Keng mun tebak ke bumi semekar Aisyah wahyolok. Isa. Edima, oh ya Ica. Siah. Oh anu keren-keren dengan Aisyah Ica. Ica, alhamdulillah, Ica, beca. Aisyah gak dito pernah menegur Nabi. Kenapa? Depak kebagian Aisyah, Gusti Kanjeng Nabi ini asolat menurut. Loh, salat boleh. Salat boleh. Sampai saking lebur asolat, Gusti Kanjeng Nabi gak dinto sokona padana kan itu sampai bere. Mon kita bere kan asam urat. Kolesterol tinggi kan. Nabi Kanjeng Nabi bunten bere karena sholat. Loh kok bisa sampai sholat membere? Ijak rokaat pertama saya maos jepon sahabat etek dentek surat Al-Baqarah. Berbejus. Dujus lebih. Pas pada sepan nikah, debun sahabat arukuk mana. Ternyata terus sakit Ali Imran.
Mun gula ben sambian kan punten beregi ye sokoh keng tapeleco. Anapa ngangkui surat favorit kulhu menurut. Wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan Allahu akbar. Sami Allah kan seni kan iki. Sep pandu bengko. Kene ke imam favorit ke gula kene mon seni kan. Ingat puasaan teh wer. Sepak. Ora olahraga. Jadi bek ojeng. Rabu sehat, Pak. Mon. Akhirnya ditegur. Tapi menegurnya sepak sopan. Bagaimana cara menegur Nabi? Atatakallafu hada wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Mengapa Nabi engkau melakukan solat seberat ini padahal engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang? Pecet tak laku dosa sekali. Nabi kento tak tahu mana laku dosa ki oleh jaminan di sabora dosa. Orang Sumenep dan orang Pamekasan sedeku mik nih kan. Sampai mangken kita ada SMS. Cek sabora, cek tak sabora, cek beda jaminan, cek tak ada jaminan, keng tujuan laku dosa. Biasa pun tenang. Mon malaikat tak ala kotusa wajar je tandi nafsu. Mon musleh ala kotusa wajar je ring nafsu najurunggut. Le coba lo. Orang itu kan bagus tak bagus dari 3 entry point. Mata, kopeng, ateh. 3 pintu masuk nih karawan lo Bu. Mata, kopeng, ateh. Sambian hadir ke pengajian gak itu malam hari mangken gara-gara mata, kopeng, ateh. Mak bisa di share di media sosial. Oh, udah pengajian kan? Jadi bumi semekar mata. Terus kemudian bade saya ngocak ngiding kaper malam baru ya yu memaki. Iya saya ocan nih. Hah? Iya malam. Jadi aku ketemu polereng orang lekun pakun. Ada saya debat benkok malam marwar ya. Orang lu macang ibu ya. Ya lebih dari nak poler ya. Jadi jangan gulang kok nerangaki apa makmu wanakun pakun jangan gul. Ada usaha nyari lain jangan gul. Aduh hari repot tiba main nih. Tiba main, mau pas gula bang nerangaki si malam, lu mak paduan malam. Gula apal ke ibu dia. Ibu rusak debat ban gula mana sama guru gula saya PKO gula mana. Tak bebojat lah karena ada debat ban emak-emak nih. Ini kau alhamdulillah gula alhamdulillah nih kak makan nih kak tu kaki boleh alhamdulillah terlancang ngomor terus. Daripada nasihat. You makin kopeng ngiding, mata ngabes, ate angan bengen, psikomotorik otak pangocak. Mayun mangkana. Angkat. Rela tujuh mulai gila. Manter sehatah. Setek dantean menar muka ku laku langsung surga. Tahu sanya tanya aki nyeludur. Jadi ku laku panggil. Saya norok pengajian bumi semekar. Masuk. Masuk. Tak tahu aja ada emak. Masuk. Surga. Masuk. Sih. Alhamdulillah, masuk. Saya ngisi siapa nama pengajian? Dia muslim. Dah mana lagi muslim? Tak tahu, dah mana. Kemudian masuk, seret masuk. Jadinya banyak tanya aku. Abdin mai masuk ya Allah. Jadi abdin banyak dosa. Banyak banyak tanya mun suruh masuk. Jak mi jeremi. Lepas masuk Pak. Bener. Yang insyaallah sambian masuk. Ana Pak, andi ring dalam. Ring dalam. Saya ring dalam mah. Saya cerita akhirnya Nabi Muhammad kan ring dalam mereka. Apa ring dalam? Ring Nabi Muhammad kan dito para Rabu pacet lepakon. Lalah buat nolong nasapa. Mayuh tolongi bingkok yatina. Kan ring dalam. Tigo lakut orang bumi sebekar bonek mereka. Dan Maria masuk surga. Siapa nyuruh? Nabi Muhammad. Ya tahu mun dah ya. Nah, masuk. Dalam. Bakom make kualitas coba
tak masuk ke gudang. Keng mun andi tukang tembang ring dalam lewat budi wah lewat budi lewat budi pakun ngocak berbeban nih wah sekat berbudi wah kita tegur menjeraga bah mai bah masuk nih kualitas tak bagus ria pokoknya beri ya wah bah ngocak nih tangkancah oh iya ya beda memo ya rekomendasi betul itu namanya apa kebijakan. Jadi pada orang masuk surga kan itu kalau bencara sendiri bener. Bagus cet orang. Betul. Bagus orang. Pas orang agak ditobajat memenuhi standar. Jadi masuk. Syarat administratif masuk. Kelayakan masuk. Pengalaman kerja bagus. Lalu masuk profesional berarti. King beda orang ini masuk yang bulan kebijakan. Tek masuk nih ser. Masuk nggak dia lapornya la masuk mana jak ngeringer sani kawaran apa tidak tak harap pajak mungkin masuk surga bulan oleh tak tega oleh tak tega tidak masalah apa jawaban Nabi luar biasa afala akunu abdan syakura. Apakah saya tidak akan menjadi hamba Allah yang bersyukur? Saya sholat semalam suntuk malam hari ini semata-mata itu adalah wujud syukur saya kepada Allah. Sambian makin ni kata ojo ingat nikah. Ada tak gula lesuan gula saling leng-leng. Sambian lesok ya, lesona sambian gak ditoh wujud syukur kepada Allah. Ajunan iparingi deer, ajunan iparingi nyabah, ajunan iparingi kesehatan, ajunan makin yang kak dito tepak ke orang si alaksanaki ibadah ngaji malam hari makin kak dito adalah wujud syukur. Ketika bersyukur, boleh yakin ajunan ipa selamat dari musibah sirik bari naru. Hei, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Shadaqallahul azim. Apakah Allah masih akan memberikan adab kepada kalian padahal kalian sudah bersyukur dan kalian sudah beriman. Jadi kalau kita bersyukur dan beriman kepada Allah, maka kita tidak akan diberi azab oleh Allah. Amin. Siapa sih ada bu? Ya Allah. Ingat ibarina guru, guleban sampian. Saya japok musibah guru. Kan kurang syukur dong guru. Itu gurban Allah Taala. Buktena sebelum pandemi datang, kita menganggap bahwa seeko cak rezeki kun pese. Mon beni pese beni rezeki. Betul. Teti saya kojak pese, saya kojak rezeki, eki gak dito pese. Mon benih pese, benih sip, tenang. Berarti depada sehat yang ke benih rezeki, lancang umur yang ke benih rezeki. Betul? Capok riwarina, menyaring mate. Kan anya besoki, kan bisa anya soki, kan sehat, soki. Katakan, nikmat itu baru terasa jika sudah tiada. Mun tak ada, buru terasa. Itu. Mun ki buru berasa ke, wah ngocak. Ya Allah, ternyata sehat larang. Jangan saya tua-tua. Mun ki ngode lambe, makin berkah. Mun setiap berkak ban soromban tak berengkak nyok ngeronyok dia ngapini aneh kan teh temu patojun mereng deh sret lesa kaca sret leso nguncur kan banyak saya nguncur wala aja palkot nguncur bakun menring bini dia bajat ngeronyok ngender ronyo suntik kabeh modal ronyo dina waduh keng bocor ring bini ni kuat sakit
Sehingga makin sakit bisa ije kanja. Coba mon lakian pelengan sekoni geridu tak geridu. Wah pegel lah. Curhat kurba, curhat kurba. Jadi mon selake pelengan sekoni sakit tengah sekoni geridu kan? Gula bolan. Mon sambian mon gun pelengan para benare keng tak ijo kanja. Bener? Ijo kanja. Setak bisa ijo kanja mon ring bini kun setong apa? Cemburu. Ya. Ngal. Tuh, siapa? Cemburu, ngalkal, mesak. Monta ETT make HP dah. Lober tompes. Padahal bisa laki lah penter. Nyamai burhan. Padahal bebini nyamai burhan. Selaki antara kami kejeding abah burhan nelpon. Pas yang kak ben sebini mak beda burhan suara bini. Ngocak selingkuh. Andi boleh apa nyamai burhan. Sanlah keluar dari jeding. Ya burhan itu. Ada was kebagusan sekelako 10 tahun lober gara-gara burhan. Padahal selake pelak dari saking pelak mon bedoreng mati anyar jukemi ya terakhir. Kok jukemi ngak mayu arapa bedoreng mati anyar mana mayu petobu kami mon kuntin datin make telok kai lemare angko selake andi doa andalan selake. Ternyata para Rabu mun lebat kuburan selake maja Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Sebini wang wata bo. Mak doa sebelum makan jadi. Abah mau baca iriya make jin takole. Ana takoi kakan. Jadi geng senga ambian mon tidung men lakin ja baca jiri aja. Nage wakun ngedek wang waca Allahumma barik lana mun tak buru make selake. Ayo. Untuk menghilangkan kejenuhan dalam abak kak dinto ibadah mak letak lesoh. Jangan buat ibadah itu beban. Paham? Senikah, nikah beban. Saya harus membaca sholawat nanti harus 11.000. Mun tak do pak pakil duka sholawat duka. Sholawat mana. Sholawat lelak salaki. Saya dalam satu hari harus membaca Al-Quran selesai 10 juz. 10 juz. Dibaca juz. Ternyata tak ada pak. 10 juz, berjuz marjanah. Juz Al-Bukat. Tak ada pak. Kikir. Jangan dibuat beban. Santai. Ampian kuat maca 2 lembar. Baca. Kuat maca 3 lembar. Baca. Kenapa? Kata Nabi. Hati itu kalau bosan. Maka dia tidak bisa diajak kompromi untuk berbuat apa-apa. Sangkapa. Ayo. Tinemian maki ngidingga berjak pada ulama asolat 100 rakaat. Munemian je tak bisa sejak roding roh. Semampuna mampu 2 rakaat tahajud monggo, mampu 4 rakaat monggo, mampu 6 rakaat terserah sambian. Jangan dibuat beban. Kalau tidak dibuat beban, nyaman ibadah. Betul? Kuat sabolo le sabolo. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Sabolo? Mari. Tero boleh, baca boleh. Tero boleh, baca boleh. Betul? Mulai dari kebaik beban. Salat itu jangan hanya dianggap sebuah kewajiban, tapi adalah satu kebutuhan. Deer bayi, ada kalau dianggap kewajiban, baik, lesoh, tapi mun kebutuhan, nyaman. Kapan kewajiban itu?
Mun ring gering kan wajib ngakan, mun tak ngakan kan jangan gering. Ngobos kakan anu. Baik. Sekenyang saja enggak. Selempo saja. Selempo saja enggak. Segering tak milo apa. Engkau koros. Ciri-ciri deer kewajiban. Tapi mun deer sebuah kebutuhan. Ingat gula biar makan. Alhamdulillah. Cetuan. Ingat minggu. Mangkana jangan deer. Nika nggon sekut gula nerangakin. Gula mau ingatkan. Nika gula tak bisa setung. Makanlah sebelum makan. Baca bismillah. Samillah. Baca basmalah. Wakul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Wakul mimma yalik, apa yang dia ada di hadapan jadi kakan. Cak cendu desa. Dah jadi kau tak bisa. Menggunjengi menolin ini. Acar, cengi. Kombi apa desa? Dawis saja, yerset biko dawis saja. Siapa datung kok? Angkana nyamanan lah sabereng gua ilar wala nyaman lah pede tak letolian. Jaring senampe krimun banyak pelian. Mun berde setong tak nampe bakon jar kotukakan. Ilah kakan bener. Coba mbian andi bareng Pak Empa itu bidakin. Mapanan ruah? Coba apa? Coba setong. Ya kau tu mapan. Ku geku. Langku. Jalan dah boleh. Padahal man ngakan man setong menuna lebih rawon. Lagu kang tada dia. Memula lapar. Pada ben musafir jan. Entar ke Batu Ampar Pamekasan. Lapar. Pas manggiin apa? Mengkudu. Galak. Kodu. Degakan. Bangocanya. Mengkudu sini manis ya. Dan ganjan. Benih manis. Bak na lapar. Teti make beeng. Make tak nyaman. Lapar. Bah manis ya kuat. Lucu na lapar. Pada na puasaan Ramadan. Ini mah bener menu tak nyaman. Cok nyaman kapi. Cok reng adan. Dak reng jawab sakan. Maghrib bro, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, jak ringgi pengumuman di masjid dina jam menunjukkan berarti maghrib pasti kurang. Cengi keluarkan, cengi. Es doer, es teler. Ya teler mah. Mari ngakan bahawai bro. Maju saya tarawih entek gelu, wai bro. Lebur sana terawih, mau nyintambun, keronang, koncang. Yang jepun Habib Taufik Pasuruan, hadis itu yang tidak boleh menjulurkan tangan, itu bila mana menunya hanya satu menu. Tapi kalau banyak menu, ya jangan segala, elset, mongko aja memberi desa. Harus kan enten benih nyinggung panitia enjak dia enten ulah kenyang buat ya jak saking bener ada mana ya jangan tamu yang banyak tuan rumah ad-dhaif kal mayyit baina yadayil ghasil. Tamu ini pada bendeng mate, apa jangan si mandi, songsang pada, teret pada. Sepenting keinginannya jangan terlalu tinggi menurut tak susah, paham? Liyaqillah matafrahu bihi, yaqillah matahzanu bihi. Standar kebahagiaanmu itu jangan terlalu tinggi, supaya kesusahanmu juga tidak terlalu tinggi. Contoh. Sebuah orang panitia billahi ini nyinggung kayak ngaberin contoh tak nyinggung sekali bulat mah
Gula na merona. Bagian son gitu. Oh iya. Kalau boleh mana jo? Rapa. Ya, pokoknya. Gula mama berangkat dari Roma, kemauannya saya terlalu tinggi. Kok deki pen panitia pengajian kok tuh beri susu? Mama, apa mak pas susu jadi standar? Teki gelu. Depak mak mon semonan apa? Entah semon kok lemari asompa kibur. Patojuk boleh ke kantor ternyata boleh mangki ite, atau berkopi, atau beraing. Susah boleh. Apa? Cetak nemu susu. Teti boleh menemian keinginan hidup itu. Wes kita ki. Kalau ada standar baik. Nyari bini, saya masa kimpa. Lu neneng. Siratin. Soki. Hah? Nah, siapa bagus. Bibit bebet bobot. Agama getang, pagi tambahi hafal Quran. Apa? Ini menemu. Ya jangan makin nemu tak kira aja. Kau tu kaca sapa abak gelujak kita gimana pun. Tadi mun abak jet alim, genteng, hafal Quran, putrang kiai raja, ahlak bagus. Makin lemili ada masalah. Kenggengak gila. Mantola ba akhon bila aibin, baqiya bila akhin. Siapa orang yang nyari cudu, nyari kancah, saya tak ada cacat sama sekali, sampai mati tak kira nemu. Mun abah ni akan coba noreng, cak abas kecubaan nah, kayak ngai sisi kebagusan nah, makle tak terapas, betul? Ingat mian lagi bini ni kamu terus tak biasa, kayak ngai kebagusan nah. Kun coba sekoni kridu lah tokaram bila Maria kawin bongkar pasang bah kabin besar kabin boleh besar kabin boleh besar kabin boleh waduh pandur panggal tanyaki sudah kawin iya orang di mana orang Sumenep matanya orang Pamekasan takdir oleh senaon dah mah pesa bah dah mah bini nah pesa mah pesa takdir niser ke takdir niser ke takdir mana lo takdir ke alasan pada ban orang ngicok sampai beta kuban pak kelebun mang ngicok sampai deh ini mama bun apa jadi ya kita tonton dia tak tomon kuban pak apa nama walillahi ma fis samawati wa ma fil ard apa yang ada di langit dan bumi itu milik Allah. Kau lengoni ini, kelebun bah ngocak, ya mun bak nengoni kok ngoni lagi ya. Mulai kelebun nak nyambi tong pentong, munjriya sapen Allah, iya tong pentong Allah, buru iya di boleh. Pada ban orang enggak ditobah tak bejang sopu tanya ki, mata bejang sopu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan beban kepada hambanya kecuali berdasarkan kemampuannya. Kau lagi yang tak mampu. Ya dua. Maknya relako. Pada sabar wah ngocak. Orang sabar ni kasi tandi pegel sekali wah. Guru sabar. Mon orang tandi emosi sekali, tandi pegel sekali. Guru beni sabar tunggu. Tok lah bang. Tok. Sere luar, maling. Aduh, ya tore. Beda sepeda nak, beda dalam. Galak, apa giring, pegemet. Orang. Sebini beda, perban tidur. Dalam makai kesokan ingki, pedut. Belebek di laki ngaji dia. Apa kau tu angkon ni? Bade bini ni kan? Bah, pate, gelu mayu. Montak ke ngerop-rop na mayu. Tukar tambah. Musibah ongko. Pangko mau urusan gini kah? Mati syahid abila ring bini. Bener? Abila anak, abila keluarga mati syahid. Kau mohon kita nemu baburuan.
Mau nama buruan. You buru. Tina, benih takok benih mati sahid, takok wasahid mati. Iya kata-kata hari mau nilik balik makna tak ada aja. Santri bau, bau santri. Santri bau, bau santri. Santri bau dia santri keng kelakok na kurang ajar. Bau santri tak teman munduk keng kelakok na pada ben kelakok na santri. Angok jeri ya gagak makin tak teman munduk. Nyaman bau santri. Makin santri, mun santri bau. Mate syahid, syahid mate. Tak ada aja. Kerja sama, sama kerja. Mun kerja sama ki pendenan, king sama kerja, hebat. Enggak rire, kadolen sama kerja. Cumrot cum. Ibadah jat kun anor badal kan. Nyompeng bese, sip. Nyompeng tenaga bulan tadi bese, sip. Bade si nyompeng benta melul. Yang tak nyompeng, sip. Jadi pak ngompake, bade si nyompeng manglo. Makin siapa tahu? Ya, guna benda bibir. Beremak ke musle pidatuna. Kurang sepak. Apa? Kurang sistematis. Ya, mayongka, ongka dia dena ya. Tojo dina patakku mika montak to nyelat to ya. Cabur lebur mang duan orang. Betul. Nomor 2. Sih bunyinya mungkin setong lebar apa setong? 15 apa? Lebar apa? Hah? 35. Aduh secong, setengah cong neng. Keng dai kerasa. Saya lebur. Dah malah bu. Kering. Hah? Omoli. Gimana? Nah, selamat istirahat. Betul. Boleh kan istirahat tuh berarti. On, lanjut Gi. Boleh. Nomor 2, orang yang menurut peratu ke Allah, jadi manusia pilihan Allah adalah wa a'ta minal mawjud lampa. Benih cerit lampa. Keng mon bada orang bumi sumekar cerek cek kiri jadi asli manusia. Wa kana al-insanu qatura. Manusia ya kapi cerek termasuk muslim cerek embian keng saraan. Cerek kapi. Orang yang menikah cerek kapi. Anak mama cerek. Ini ngaki. Lambak kulaban sambian nalegana lahir. Ya, abas. Udah apa mereka? Pelengan. Biasa. Mon ki ngoder kan minyak room, malah tahu kan dari kita. Adalah asar lah orang maghrib. Abas. Ini kayak gitu. Lembok mun lahir bayi kan deh. Betul. Pentang bakun. Pentang. Anak apa maksud nikah? Dalilul hirsil murakkabi fil hayy. Punya keinginan kuat untuk menggenggam dunia teh bagi ka orang. Cerek. Maka mun sampai tua bakun cerek sebut syuhun muta. Cerek se melolo erok torok mulai gini tak lemberes. Mak tu 3 orang cak kebinin cerek kadang. Erap profesi ni sebab lebar dalam. Si bini mah ngocak dari sasak awal. Petompes. Ambo dari cerek na bang anak lebar si anyar. Pesen apa hiale. Bahkan bisa bini bang ngocak. Wah lah berangkat bendri lemari nah. Berangkat deteng bodi. Terasanin deteng bodi. Are berangkat ben lemari nah. Di mana lemari nah? Lebar dah lemah.
ke kantor norok, ke Sabah norok, Tedung norok, kepi norok, cere-cere, ring bini daya kia, mon ngening arisan ngebele ke selaki, duh, lah temon dia kena pianyar, pasmina, duh, jilbab segitiga, sak, temuan di tas branded, tas bermerek, montan di pese branded dit bulan kredit, yang pada ya sih, etar gurban salake, mandi mapan kelampi mapan, senyap bentah tanpa saya tibi, tak oleh kalau tubuh siap bersatu, kenapa uang tidak siap bersatu? Duh, aku pak, berarti ngarep jadi. Gula oning yang dari orang bocil gula tak itu ibi gula ten senega entek jadi kakian are lebur ceretan nyon sambung tu bagi aing napa nyon sambung tu kiai napa pese langap tini gam dompet ya isaba gam dompet celana ya kamar gini engki sebiasa masuk ke kamar saya sobong ya namung bini aduh ada yang ke bini no kun jangan ken itu nabi kau lah tore kormbian ngabala saya curigai bini ayu aduh lesok gula satuan napa ada sahabat perempuan sowan kota becabis ke Nabi Muhammad mator curhat selelake gak dinto ternyata cerai tidak memenuhi kebutuhan sebini. Apa kata Nabi? Perengagin. Hudi ma yakfiki wa waladaki kecok pesen selake aja. Bah, jaring hadis dia. Cok pesen selake jadi dia sekiranya cokop kakak buton na bakna ban kakak cokop pa kabuton nanan bakna keng mon lamare ibri tak oleh ngicok keng mon cetak belanja sekali pahandi pese kecok keng gula malan na kambian wahai para wanita lu nangri kok perpan serius benda iri tapi lain ngangling dharma dengarkanlah wahai wanita mon selake embian abri belanja abri obeng ke sambian mon tero andi alake selampe tikel lagi najak pasiom tikel jak pakelu tapi kalak pesena sambil lalu mbian ngocah sakalangkong gimas terbarokah salang sekun ngocah diri sakalangkong gimas dari paringna barokah montek tambahi boleh bulan dateng tapi lengan arapa kok besar polan pemberiannya dihargai jadi ngibri pese ya pese dah sabar angin diri tak pentos pada benih kaki buru selebat ya lari boleh ada oleh raport dari sekolah dibagi ke bapan pak ya pak raport pak udah sabar lah suruh tanda tangan ya pak lu lah coret TV kedua putranya pak ngocah ongkaya taung kaya lah iya kenapa tidak dihargai betul anak pemuslim angken ni kamagila somak pas tangar boleh sambian luar biasa penghargaan nagaten gaule apa kompak sampak kuyuk ngak ni kecek banyak na gule sing ngojak lesok todus pak detiko tujok lesok ngabas semangat ambian gule bah norok semangat deh ya mon belas teti ngambian meninga pada rabu yang ngambian pada semangat betul mosle saya tas lalola cermet
Muslim semangat. Saya bangit dah. Dikira kenapa kok re? Ambo, amin. Saya baba. Saya tas lah kare ale pale. Abari kan ale pale. Udah juga tahu udah kata mah. Saya baba ngidah. Baba. Keng mon saya baba semangat membiar ngak nikah. Pada melak, Muslim pada melak semangat. Lebur bah. Betul kan? Buang. Buang. Malam Senin buang bah. Wah, apa lo? Minum STMJ pak, susu telur madu jahe pak, gagak jadi pak, gagak pak, yang pas STMJ dia, sholat terus, maksiat jalan terus, butur ya kebadan, ada, keng mon mati arah petanang mai buka, meregem rah, buru maki si mandin. Kau kening torkop. Raja Iskandar Dzulkarnain dimin. Para penakluk kerajaan-kerajaan. Beliau penguasa tunggal. Raja Iskandar Dzulkarnain nalikana mate pas ada abu. Kok gula mon mate tang tanang jak pesan dekep beria. Tang tanang keluar dari katel. Bobok nebah ngocak jangan raja. Harga diri seorang raja diperlakukan demikian. Tina orang mati tahu engkau soki, engkau penguasa, engkau raja di raja. Tapi ternyata kau sana mati kau tak nyambi apa. Jadi tangan itu terbuka ketika meninggal dunia. Semata-mata orang yang meninggal dunia hanya ingin mengatakan kepada para pelayat, Abbas, inni kharajtu minad dunya bila syai'. Saya keluar dari dunia ternyata saya tidak membawa apa-apa. Pemapan mobil embian mangken itu mobil masa kini. Kulaku bakal numpak mobil masa depan. Katel. Ada pakai bensin lah ongke tak ejab. Sepenting semikol pakan ni minta ngaltok mai dengan tok. Pemapan sambian mangken. Combok nah. Pesep. Deteng boleh. Pemapanmu roba na sampeyan mangken pangabi sampai petong miliar mon parlo Nero Ahmad Dhani jeding ngabi sa M ya jeding ngabi sa M apa geng teh dung lem jeding matay bagi kang ko sa M pateti pa amparo sederhana minimalis sebenting kan ngida tangki duga mana kana mun duke jompo ko jaga yang ke kasor lebah ngerong aduh kasor kabi kena ida kondak dedi pavi ngani kededi si lucu mun jaga tahajud jaga jeding di temor ngalega di bawah ngida gentah udah jadi jeding ngida arwah saja lebur yuk ada pikiran santai dinikmati hidup itu yang berat apa kalau dipikul, memikul beban hidup. Nyok jak dipikul. Tapi kalau dinikmati, nyaman. Kalau nang tenang, tuh kakan agun tempe. Jak ngakanan man nyaman saja. Kolesterol. Padahal geng jetak endi. Ayo, combo nembian pamapat banggen. Itu rumah masa kini. Nanti ada rumah masa depan apa? Kuburan. Bentar lebih di spring bed ben kasora lu beluh. Sekol bungkolo. Ngitek alam ngitek selengak kerja kana. Ada letak atau kenyamah malaikat mungkar nakir tanpa tebang pilih. Ada kiai dak. Merebuka apa? Gue lagi musleh. Kau tak tahu kamu musleh. Ditutup. Dipupu, lempu, malah perlu dari Sabora. Embian Robi bisa jawab pertanyaan namun karena gula andi ijazah 4 kalimat
ambian mun hafal salah husnul khotimah ban bisa aja wa pertanyaan mungkar nakir. Gula mangki di Bugiyatul Mustarsyidin. Siap? Ini kaki hafal beni kau tu baca hafal. Jadi marin hafal uwis lah. Tetigu laku mun tak hafal atanya kasih hafal. Ayo. Nado gula. At rohin. Ayo. Angku iha. At rohin. Ini ke bahasa Suryani beni bahasa Arab. Saya rasa ada bu. Sirajuddin Al-Bulkini. Boleh. At rohin. Baca. Hafal berarti lah. Nomor 2. Pokok 4 kalimat. Gui ha. Ki burung gui ha. Tadi ki burung at rohin. Ayo. Mangke noba ngagui ha. At rohin. Ayo. Tadi si ada angkui ha. Saya budi nomor ha. Nomor 3. Karihin. Ulang diri ada. Sip. Sip. Apalah. Karitong. Salihin. Ayo. Ulangi. Ulangi. Mertong. 2. 3. 4. Ulangi boleh kompak. Sampai apal, bila apal jamin jaipon Sirajuddin Al-Bulkini husnul khotimah ban bisa jawab pertanyaan malaikat mungkar nakir gulaku. Hi maju. Mertong. Sip. 2. 3. 4. Kok bedayaan salihin. Ayo. Ulangi boleh. Sip. Nomor tong. 2. 3. 4. Tahu sama laki kurang apal itu. Jadi man hafidha hadhil kalimat dalilun ala husnil khatimah. Dalil ala husnil khatimah. Kaindo dalil orang husnul khatimah. Menurut husnul khatimah berarti ibu laku bisa jawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Amin. Apalah ibu? At 2. 3. 4. Mon badereng mate debuna guru kaula ke Abu Bakar demabu bada demabu temor ni ka alim orang mon badereng mate tak lem mate tak usah ngocak aja engkau rida mata rida bini apa liru tak usah jadi enggak dah mah bacain atrohin karihin salihin. Baca ingat nih kak. Maka icabutnya benar itu jepon iba gempang ben husnul khatimah. Tahu sa ondu aja nyebut. Nyebut kok. Bu nyebut. Tahu sa atrohin karihin salihin. Kini ke bahasa Suryani. Ega mamangki sampean ge musle ning Bugiyatul Mustarsyidin. Insyaallah Kak Dintoh valid A1. Tak kira lopot ya. Jak ring Sirajuddin Al-Bulkini ini kata koen penyakit taun. La ilaha illallah amanun minat taun Muhammadur Rasulullah ta'nun fit taun Sayyidi Abdul Wahhab Sya'rani Sayyidi Syamsuddin Bulqini Sayyidi Sirajuddin Bulqini Sayyidi Abdul Qadiril Jailani Hayyun somadun baqi
walahu kanafun waqi subhanal malikil khallaq. Tore mulai tak ada penyakit tiga. La ilaha illallah amanun minat ta'un Muhammadur Rasulullah ta'num fit ta'un Sayyidi Abdul Wahhab Sya'rani Sayyidi Syamsuddinil Hanafi Sayyidi Sirajuddinil Bulqini Sayyidi Abdul Qadiril Jailani Hayyun Samadun Baqi Walahu Kanafun Waqi Subhanal Malikil Khallaq. Ini kamu kataon mon ke wabah jabun ki Hasyim Asy'ari lihom satun guru lihom satun kan beda guru ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihus ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihus. Tore baca lihom satun lihom satun utfi biha harral waba ilhatimah al-mustafa wal-murtada wabnahuma wafa. Mulai tanda penyakit kantor ulangi boleh liham satun utfi biha harral waba ilhatimah al-mustafa wal-murtada wabnahuma wafatimah ya Allah biha amin amin ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya ya Allah bihusnil khatimah. Siapa nomor telok? Terus. Wa ahabba sukutol manzilah. Orang seperti ke Allah kak dito seneng mun derajat di pemaba, tak gawat tak sombong, derajat pemaba low profile. Orang yang kak dito adep asor tawa, do, terutama sehebat nih kak orang mun andi pangkat kita wadu, gaga. Gusti Kanjeng Nabi pangkat tinggi, sangat tinggi, kengki tawadu luar biasa. Mangkana Nabi Muhammad nikah terkenal sifatnya adalah Nabi Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Oh, mun geng ngojo legawat Nabi Muhammad apa lagi? Sekorang. Muah paling ganteng Alifiyul Amfi. Lo ngapa depan alif? Munin abah kan non. Nonio mimiul fami. Bibir gak dito lobang apa deban lobang mim. Mun kita kan doer. Hah? Nuniul hajib. Ale segento pada benon.
Munin baban seteromaman kan usaha cokok. Kebayaki bah. Bener. Orang napa Nabi Muhammad? Badana gagah, badana gempal. Mon badana tekian. Mereng pada ding sedeng. Lebur Nabi Muhammad. Genteng jet nakar. Kek gunana apa Nabi Muhammad mate capok cobereng bebini. Makmun Nabi Yusuf mai capok cobereng bebini. Padahal dia pun genteng Nabi Yusuf tak nyapok seberapa dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad genteng tak mengandung syahwat, tapi genteng wibawa. Terus orang yang takut, kalau tidak ada lirik di iru. Terus. Jak sahabat bila ngadep ke kanjeng Nabi jepon, pasti nggak nikah pak. Pada bence tak kawan nikah seran, pada bani tonggo imano, tak bisa abu debu. Ini wibawa Nabi, wibawa. Mun temu pada orang macam ni buri kan Nabi Muhammad senang lagi amin. Pagawa muntan gula ban ajunan bah bisa nyium astana Nabi. Pas pagawa ko besar Nabi lepas akhluk Nabi. Pas bisa nyium katipon apa roh maguste kanjeng Nabi. Pas ditebui ban kanjeng Nabi marhaba. Maradana. Allah. Tak ning borok dunya. Kau besar, korban pada jaminan ngak ni kemangken ni ngak. Ikelu aban muslim Nabi Muhammad, isiyom aban muslim Nabi Muhammad, ban mati setia. Gula tak kira pikir nah, billahi drama dia. Ungguan, magiding dina tarap aja. Ibendem buang iya lah. Korla kencang iding bau nah. Keng mon bahai sekelu pan kanjeng Nabi Allah, bawa apu kani. Pokok aku laku umpian membah bisa habis itu. Pokok bunga. Ada rasa sosa mon tabang kiban kanjeng Nabi. Man ra'a wajhaka yas'ad. Sahabat saya rasa os Nabi Muhammad segolati selera najunan yas'ad bunga. Dak sosa sekali. Mon gula ngabas tatang ke umpian ngabas gula kan bunga. Sumpek. Malah tak misem sekali kata. Aduh, ondem manon. Habis si ojen orang dia. Celajat lah cerek, ki ngok merongok. Nabi Muhammad misem. Wala tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antal kau akhaka biwajhin talqin. Jangan kau pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun walaupun kau hanya tersenyum jika bertemu dengan saudaramu. Misem rela raja gencerna. Jadi biar montandi pese, misem. Jadi tetap mau banone. Lucia. Korja miseman ke tibi. Letai kau jangan stres banone. Gula sekut abri contoh lagi, Buat ni jangan gula sepaling sopan semangka. Bungkan beri bapa. Itu tetap pun orang. Ja tak bakal. Abri buah bah. Benih bah tak beri buah. Kita teki abri buah semangka. Mangkan mon beda orang molong semangka. Sopan. Etaku yempan. Cetak kau belar bah. Sabak di ngebak pickup roh. Tak ban seremban je ibri teramian. Kadang kiai repot semangka jadi ibagi kol bungkol. Kadin tu kiai. Ja mak jemul je gelu semangka. Padahal romon batuan ngakan semangka jangan ngelekel. Arab mak mulja. Tawadu. Sih mon nyor, mon tak tinggi tak buah. Kerja sombong tak kare. Mangkan ada yang molong nyor sopan guna berlebar. Yang gay kata mah, lagi are mah, das gegar ke baba, cendaran, dak ring nyangka, dak sangka dah, mulai bela makai je dah kaji. Doh ya Allah, pakai tampong, pas nampes, pasti bagi kasih bini, ya nek mau nikah bayi cecek, potong na orang bebini, lemes ternyata lebih kejam daripada laki-laki, ngalaki parot pak.
Apakah sampai di situ penderitaan Ustadz nyior? Tidak. Bagaimana? Diperes. Ampasah papondong, paten papondong, ampas buang benih buang ben serembang. Ngono kaki kanjana kir. Dateng Ustadz Ajam. Patena Allah. Kelak. Pai beri tepung, sana beri tepung nih, pai beri kuning telur. Mixer. Auleng. Uduh, mari mixer kuning, ratin abah sabak ning oven. Panasnya nobu keluar celeng molos mah. Bagi ngalaki leting. Ya Allah, pas yang ke aki katamoy, tamu itu pak kereng dina. Binian bah ngocak. Allah. Leting tajem. Todi tajem, arapah tepes. Salah tegakan rasanin. Harapa mak iya sombong geluh. Nyior. Mangkana gula sampean to rejak bong sombong le tak pada banyor. Peres. Parut. San la deti te kakanja. Mayu deti sama kewei. Make jak gojek orang neng. Make dibuli orang neng. Mon barloh orang-orang sejak ngojek gula sampean beri jasa dia. Deti semangkem yang gua laku. Hah? Dia jawab boleh. Kok lah tak ibu kia boleh. Pokok neng. Alah benar. Imun bengal. Ya on bini andi nama kuangkong. Mana tokol ke? Lepokol sekali bah nangis sak. Wah, jadi ayo cak bong som. Apa saya kesombongan? Ayo, dunia kesombongan. Cering dunia tak neng ja. Kan baru orang ngojak. Aro lembak orang miskin no. Setia, soki. Mondro orang soki lembak. Setia, kompes. Bener. Dunia tak mau bunga mana no. Ki gulaku ngening arisan 30 juta. Magida orang misem. Cak ngening 30 no. Baik bertanya ki menjelake, apa mak misem melolole ini ngarisin kok berapa 30 juta jangan bunga otak seket ki buru si agenda setia lah ngomong boleh dunia nggak kenikah laibun walahun in mainan mataul gurur kesenangan yang menipu. Terakhir menolak setengah 11 enggak kok bunyi penyanyi tak mau penyanyi nambah sawiran terus kok taning sawir aja lebar apa youtuber sejam 7 menit lemak melak kelu jak dah sejam 7 menit enggak ya ada tak gelu edingaki. Napa gula ngucap ambu jak kun gula ngucap terakhir. Cak sambian mak cerdas geluh. Boleh bah ngucap ngireng ampun sekak dinto wabila pudu gigir. Janggo terakhir le gigir. Dan kau le malam magarua. Pamari geluh minta boleh. Kita mari le minta boleh. Mari geluh. Para Rabu terakhir ya magai malam dari ngecem bakun bu kok abi datul oleh sejam lebih lu nang jak pun penonton kana mayong ke atas Sanika. Hah?
Jo apa boy, mo jo leneng-leneng ah. Noro apa le dia ini? Noro ada emah. Hah? Aduh noro ke Mekasan. Kok lepas to karena bentang bini? Jak mak terleter gelur yang dinarik. Noro ke Mekasan kok. Ya Allah. Penganggep cek penganggep. Sanda bak ke Mekasan bah noro ke kamar. Kiamat kok. Mari dia lu jak bentang kan gitu. Esto. Senomor 4 ialah dia tidak dipeduli, dicaci atau dipuji sama saja. Kak dito orang peratu Allah. Poci, ya tak paham. Oh, pengen dicaci, ya tak paham, tidak membalas. Begini ceritanya. Dulu Sahibir Ratib nih kan Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad. Kak dito dimin kau mau punya. Ngi aibuan. Ya mageri ya. Tahu jawab berbaibur. Apa jangan berkat deh. Untuk sekolah apa Pak panitia? Tolong ibu yang kiki. Cukup. Dahsyat. Berarti Pak Ibuan ya. Pak Ibuan. Dia yang kadang benih pas Pak Ibu asli. Duja anan telur. Padahal lagi kapur. Anan yang ban dengan lagi. Ya banyak bina. Allah jagal bakal biasa lah. Ya, tapi panitia sudah berusaha maksimal mungkin. Saboran yang bila tak cukup ini. Orang tenang lah. Sepenting lah muslidat. Ada rajaan ban berkat. Engkau berat badan berberat. Jadi dia dipuji tak merokok. Dia dicacian. Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad kento banyak kau. Ulama-ulama bah debu. Beb. Ajunan enggak dinto bagaimana cara menyiasati supaya tidak riak. Karena kaumnya terlalu banyak, Beb. Rawan ini gua. Padahal gula mangken nih bian ke kantor ibuan. Rawan nih kakak ate gulen, rawan. Bisa bayi gula riak, wah. Pokok. Gua berarti enggak kepajuban orang. Padahal semua itu montak yang digerakkan oleh Allah tidak bisa. Tidak bisa. Benih yang bolan muslim. Yang karena yang digerakkan oleh Allah. Ya, dari majaipun Sayyid Abdullah bin Al-Haddad. Orang banyak itu datang ke sini yang justru yang jadi korban saya. Mereka itu sebenarnya ingin memuji Allah. Tapi lewat saya. Pas saya sero-soro. Samian dengan mangken kan promosi Nabi Muhammad. Seneng kan Nabi Muhammad. Kenggule sero-soro. Toron kota bagi. Teti istilahna estona sebunga ni beni gaula. Sebunga sambian. Ampun bisa ronyoro gaula. Berarti yang jadi korban saya. Buat apa saya jadi korban mau dibanggakan? Mau membanggakan diri padahal saya korban. Jadi mana orang kok mau pokok nang seneng polan banyak kau mau banyak sandrena. Cok nang seneng korban justru itu. Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin satu komunitas, satu kaum itu sebenarnya pelayan mereka. Betul? Allahumma Muhammad. Enggak panitia mangken nih. Banyak enggak nih ke bunga, tapi leso ke panitia. Kurang. Ini mah beda mie goreng boleh. Mending anu boleh Indomie kurang. Posang jondotung rombongan. Aduh. Keng deki malam nih bila lalas tare, leso telebot keng bunga luar biasa. Karena acara malam hari bangken sukses. Anak apa kau jak sukses? Tong sedetengan bu. Siapa datu bedo. Acara na khidmat. Ojen tak ojen. Luar biasa paring Allah makin. Jadi bagi lesok embian anu papok wen lesona.
Karena sukses panjenengan ngene. Pun pas ojen nih kan. Bener wah. Gula oneng abidato orang mencenggap pining dah gitu. Terus itu. Tapi lah tak tega ngabo saki orang. Terus. Hah? Ya tapi kan sekejap robok. Kan tak mati bisa lampu dia. Waduh mulai dari ngawal dia kan sambutan ojon sampai doa. Bener Pak. Kuntoron kiai ambu Pak. Hari iya poliri. Loh, makin alhamdulillah sukses. Sukses. Geng saya nikah. Nikah tidak ada yang lebih menonjol, tidak ada yang lebih berjasa. Semuanya nikah berjasa. Panitia mulai dari ketua sampai ke bawah berjasa kapi. Jangan sampai ada kata ana, tapi mari kita melebur menjadi nahnu. Jangan sampai berkata saya, tapi berkatalah kami. Jadi semuanya adalah karena kami. Musleh sukses karena sampian beda. Mun sampian tada gila musleh. Ngiring pada teritan. Ibu beda orang sanggale. Kun lama menol. Ngiring. Musim pandemi pertama, gula oning ngisi pengajian lewat Zoom tapi. Ikalo ke Amerika. Orang-orang pekerja Amerika minta pengajian musim pandemi. Ada ente para saudara tarawih mari buka. Aram kau ngaring gila. Senyuting kedua. Mulai berapa beda komputer. Apa kok abentaban sapi. Salam moderator ada Bu. Selamat malam waktu Indonesia, waktu Amerika dan selamat pagi waktu Indonesia. Jadi relakan kanan nih Amerika. Saya ngisi pengajian kita ngangkat nih kan Bu. Aram ngaring gila. Aku dapat tabun kamera dua nih. Mun setia. Oh jari ya. Penigun kamera, CCTV, komentator. Biwader lah. Kau besar tak kare. Abenta berrespon melarat setedungan. Melarat besar ki. Jauh seger kepir. Are monitoron deh. Dah iya. Anak pamun maca WA mak seger, nyongok YouTube mak seger, karena otak tidak diajak berpikir, seger. King coba ambian maca Quran, du lembar, ya kan, norok banu waya, ya kan, du lembar, oleh du lembar, ya kan du lembar, ya kan, apa? Diajak berpikir otak. Mikir apa? Bacaan tak kau salah. Makharijul huruf tak kau lopot. Sol sin sun bas. Tati tu bat. Setia fasih orang dia cak bacaan lagi. On lamba sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala King sallallahu macam mandin namun lamba. Tening setiap sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad ada mati iya sallallahu alaihi Muhammad ini kona loh bada tua na kiai pamakasan yang asli Sumenep nika asli Sumenep nika bangga sepona Kung Abdillah kota Partai Moro ini masuk ke Sumenep lah nyaman Kung Rambah andi dua gak nih ini lagi mondrosokia Bismillahirrahmanirrahim pasegeni paseraja pada bayi birahmatika ya arhamar rahimin nah ini lagi mari di kaki Bismillahirrahmanirrahim pasegeni paseraja pada bayi birahmatika ya arhamar rahimin ulang na boleh Bismillahirrahmanirrahim pasegeni paseraja pada bayi birahmatika ya arhamar rahimin deh ya palaki ya terus oke ya karena sambian ngocak mak paseke ini sepenteke musleh paseke ini pada kudu pentap orang jek pentingnya badi kabuto bila mun bade sombongan tak kira nyari saya raja
Gulan di menjadi oni ngabri dua. Gulan menusuk ongke ke mobil melai selamatkan suruh macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Can pak tak ada apa, can bu tak apa-apa. Can pak tak ada apa-apa, can bu tak apa-apa. Gulan motor dua napa ni kaman? Pada hadis jadi cong. Napa hadis man? Ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridon Allah pada ridon dari sepuluh dua, tukan Allah pada tukan dari sepuluh dua. Muncak na bapak tak ada apa, can buk tak apa-apa, paki pada apa? Ya, masuk baik ko. Semongko. Dijarin tarik sis yang semongko. Sengku tak tahu ngiyeng kau mana. Kau yang kiai gaun malam. YouTuber. Abu, iyong, jangan pak tak ada apa, jangan bu tak apa-apa. King mau nembian mau nawal jual ke pasar, jangan macam gini kah? Tak ada ring lemelis sekali. Jangan pak tak ada apa, jangan bu tak apa-apa. Ya tak ada apa. Pesekeni pese raja pada bayi birahmatika ya arhamar rahim. Iya, saking tegang bu, baca gini. Pesekeni pese raja pada bayi birahmatika ya arhamar rahim. Si, baca, ayo. Mata segini pese raja pada bayi birahmatika ya arhamar rahim. Cak napa tak ada apa, cak nembuk tak apa-apa. Pas berangkat ada apa? Pada kiai lambok tantang bajingan. Kiai sound system emang ini sound. Speaker turun ke. Ni kese tak mau lian gue lagi cowok sape. Mian ben gol setong gol dua pengumuman mandolo. Petoron ke, petoron. Kiai bang ngocak. Mayura apa kerempeng bayi jak bang ngocak. Bah, mon seni kan ore. Mon sambian bisa matiin listrik ni ke kiai dari kantor. Pas mati ke bini ke padam sakti keng mian ya tore bon coba toron mon baru tambahi bigi ini dua entar ka tiang listrik inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati mati pak bawa mamati berarti monde iya jadi ngaki man tidak mandiri benih diri fase tapi sambung ke Allah luar biasa. Wana sambung ke Allah mandi. Keng makilah swansin so bus. Ya badan hero mana kita yang maturkan he. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Mohon sediakan hahi hubbah ya arhamar rahimin kita mati ada coba obar dimar wai bubar Kiai Haji Muslih Adnan si bener jat Muslih pah mereksanin ke Kiai pas era si yonceng ya Ki Muslih saya muslimin abu sabi datu apa meni musli kasa musleh jadi saya salah lebih dimengerti daripada yang benar latoro aki keluh pada neriah aku wa latoro aki aku wa meli aku wa nah beri view nda tembang kikir meli aku wa nah ya iya lah pokok lengah dia lah aku wa kapi bagi barik lana aku wa bagi aku jui aku wa tikkal mage jaleh, tikkal mage kocak tikkal mage buli, tikkal mian pocian pada. Sebab kenapa? Bulan di prinsip. Mutiara mage le sabak lem WC bakun larang. Mage sabak lem WC tong dak bakun larang. Kemba se rupiah, mage tela yoncuk dari helikopter bakun 1000. Dari boy le tak repot. Bener? Mari ya. Ada apa mak larang? Bisa 2000 dah.
Padahal aing ada berapa liter? Coba tak ada bahasa liter. Aneka setengah liter, 600 mililiter. Sekarang ada bahasa liter. Yang larang deh, 2.000. Mending bandara 15.000 deh. Boi, yang coba ini lagi. Wah benda orang gak ada yang bumi subakar, ngalah aing aku tembak pak ini. 10.000, tak baju jo. Arapa ma aing sing aku setembo si banyak liter ma tak baju jual 10.000. Ada ilmoner. Keng mondre kan beda ilmon. Dikemas, totop, higienis, baju balarang. Jadi saya baju deh. Bisa 2.000, bisa 10.000, bisa 15.000. Ini takut kiai 100. Habis pamator apa ya? Bini semakut. Berapa setia jong? Tak melak, tak medem. Berarti lah melak medem. Engki itu way. Ya, bagi. Deki enomakia, rau pakai pun tak beres, seram. Oleh teluar, tarik mole tarik ngomong, anu kiai, ampun. Ketengku, 100, lipat ganda. Arama mana lah? Beda ilmu na, senekku andi ilmu, larang. Ya ini kan? Oleh teluar ya boleh. Assalamualaikum. Bah, ma boleh. Tak mandi. Alhamdulillah kiai. Kini setinggai ngajunan cekewai. Kebel kiai wah. Ma boleh. Nyon kanjeng kita kok mati. Si 100 boleh. Wa kullu ma yata'allaqu bisyarif syarifun. Pensapan senalpe ke berang muljan norok mol. Coba Nabi Musa ngadep ke Allah Bukit Tursina. Apa yang terjadi? Fakhla'na laik. Buka sandal Nabi Musa. Buka. Innaka bil wadil muqaddas tuwa. Buka. Sanalah. Buka sing ngadep ke Allah. Nabi Muhammad para rabu ngadep ke Allah norok bandal sandal. Tapi pakon buka norok bandal sandal. Maka waktu enggak ditok malaikat Jibril tak bisa naik. Kan itu A'las sama'i sama Muhammad Jibrilu qala lahu taqaddam. Langit yang paling tinggi Nabi Muhammad ongka. Depan ke langit sepetok pak ongka ke Sidratul Muntaha. Pada bu malaikat Jibril. Ajunan senai abdina ninggalin. Bah, ma itu idina abdina. Bani urusan idina kain to. Tak mampu abdina ke atas. Ternyata malaikat Jibril tak mampu. Nabi Muhammad ngadep ke Allah. Norok bandal sandala. Maka jepon ulama berarti mundaya sandala Nabi Muhammad lebih mulja ketimbang malaikat Jibril. Sandal lebih mulja. Ada apa mak lebih mulja? Tepak ke sandal sepelak ban penter nyari kancah. Bah kancah Nabi Muhammad. Ya gagak. Musleh sandal berdibaba. Ija akan cengkok. Cak gelanin baan pada tak ya. Ingat malam hari mangken ni. Embian kanjan ringkus bagus. Maka embian mangken ni setong selamat kapi ni. Oleh rahmat kapi, oleh selamat kapi, masuk surga kapi. Karena sambian ampun masuk ke raudhah min riyadil jannah. Masuk kebun-kebunan surga. Insyaallah. Nikmat surga mangke ni patoron, padahal kita ada ke surga. Ni patoron ke bumi sebekar. Nah, apa ki bosnya? Al-itminan fil qalbi. Tenang ilmu mati. Sambian ni kan tenang. Mulai gila ini mah boleh saya ngakau tang. Padahal jatuh tempo laku. Padahal jatuh tempo laku. Tapi njare tak ingat kau tang je. Bunga gelak mana lah. Ada nikmat surga depan. Nomor 2 apa? Apel kompol. Mohon benigeng karena maulid Nabi. Bila saya kompol ingat ni kan.
Gara-gara maulid Nabi makin tak nyapa bolong. Keng bakun tak nyapa. Moson bedi ada. Sedang nyapa budi. Pakun aku teh. Anggota. Cengeringir. Todus. Padahal tak nyapa di batasan among teluare. Lebih dari teluare dosa. Aduh, ya pada setelah tahun dia tak nyapa. Sana tak nyapa benih kun para abad nanti bi saya tak nyapa. Potra ni jerak-jeri tak nyapa gih. Cak nyunguan TV mah bere. Padahal mah bere ni Mangken ni kebanyak mon kateretan amoso mon ka oreng atretan. Padahal mun beda palang tak gede oreng bakun taretan. Cermet kok. Tahu saing-saingan tretan andian yile neng. Anapa? Ambian mon tak benta tretan bakun tretan tak kira medem itu lembian bulan tak banyak benta. Sana tandi ki banyak benta cermet pakai tretan kok. Ambian nginjam mobil ke benda tak ada. Coba mon tretan beli mobil anyar. Sih, beli boleh kah? Iya. Alhamdulillah terbarokah kak. Abang ngocak kakak nak. Sehingga ada mon putoh cak nginjam nindeng lain. Tandi. Tahu sama beli bensin je. Terus dia tahu sama beli bensin. Pekering wah. Bon, mangkana. Tadi, tore. Mian mon beda orang andi gabungan norok bu. Mon beda orang di sesat norok sos. Mon ring tatangke ngak gini insyaallah abis tatangke. Jak ring beda nu, mon beda ring mon beli mobil anyar, pah ngocak. Mele pole. Wa anda andi pole. Jadi lekas asam lambung. Sarah-sarah ongko ke jantung. Ada bang sareng. Tining saya kecubetin melemalo. Lepas paringi menuluban Allah. Cermat roh. Cerita terakhir. Jadi kok lanam bayar lah. Kok bajan toron geng hit tambah cerita. Lebar berapa teh? Sejam setengah. Sejam berapa? Dalam kitab Sirajut Talibin, iblis pernah bertamu kepada Fir'aun. Sih, pada tak genan dia. Juga iblis namoi ke Fir'aun kan pada tak pendos sari. Pada kelas kakap dia. Wah Fir'aun, iblis bang ojak sini. Fir'aun badah. Baik wah. Fir'aun, wawat-watan. Iblis, Fir'aun bacar mah. Sapar jar mau kurang ajar. Iblis bang ojak. Pangeran apa bak naon? Mak beda pangeran tak tahu kang koe. Siapa bak na? Engkau iblis on nih wak. Mak namo idena apa wak? Engkau angkat topi ke mana on? Orang makhluk Allah si melanggar pertama, si kurang ajar pertama. Engkau sampai sedia tak bengal ngaku pangeran on. Bak nari nyar-nyar lah ngaku pangeran. Pendatang baru bak nyari. Engkau di pendatang, engkau di senior on. Kita bengal ngaku pangeran, ban junior lah ngaku pangeran. Anggo cabir on, njak ge ngarapa, ayo macam lakun banden. Ya saking anur macam lakun jadi, malaikat ngerti rumah. Mending kitab njak ada laku surin ada. Ya kan hadamin ziyadati ini tambahanku. Akhir jadi. Apa ban madena? Kok gun ngabalaon? Orang si makhluk sepaling tak genar kan engkau. Iya bak nagi ya. Iya mayu. Iya mayu. Kengkok ngabalaon, bada manusia secubaan ban engkau. Cubaan ban bak naon. Kurang ajaran ban engkau, kurang ajaran ban bak naon. Siapa kok? Orang sedengkian ke orang lain.
Mak dia, saya punya testimoni. Tak nak iblis. Pada orang menolomak menyemak kangkok. Di budi minggu tanya ki, bak na pertu apa? Putu apa marah? Korban na kau tu kaper sedia. Putu apa itu? Pangucap. Sampai na tetangga kau lah pati yakin. Boh, tak bisa kau matiin. Allah kun bisa matiin. Mari dia ibai, ikan tena ban kau. Sampai na bak na pabunya na ban tetangga. Enteng, gula cermat ke tetangga mana kau gini. Pegel gula, paten, mondai paten sampai mana gula tak sah. Aja ni on, tak ada cubaan benengko. Apa mak iyong kui kuah. Tetapi mon pada orang bumi sumekar, pada orang sumenep, orang Pamekasan termasuk mendengkian ke orang lain. Berarti cubaan sarang Fir'aun, cubaan sarang iblis. Naudzubillahi min dalik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Manakala ada nama dan tempat yang sama, mohon maaf itu hanyalah fiktif belaka, tidak ada faktor kesengajaan. Kurang lebihnya langsung doa. Oh, sip. Mireng, sukunya dipelkut sementara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Maulana Muhammadin. Syajaratil asli nuraniyah wa lamatil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asyrafi syuratil jismaniyah wa ma'dinil asrar rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah manin darajatin nabiyyuna tahta liwa'ihi fahum minhu ilaihi salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tab'atsu man afnaita wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa sahbihi salikin ala manhajil qawim ij'alna min khiyari ummati wasturna bidaili hurmati wasyurna gadan fi zumrati wastamil alsinatana fi madihi wa nusrati wa amitna ala hubbihi wa jamaati. Allahumma adkhilna ma'hul jannah fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'hu fi qusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamuha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.